ሰበር አሁን የገባ ፍርድ ቤቱ በነሰራዊት ፍቅሬና ኤጋ ከበጀምቶት ዳወቶተ ኬኛ አከም ጅርቱ ማቲ ዋቲና ላማኒ ሳናምኒ ነጋዳ ጀቻ እንግዲህ በዚህ ሳምንት አዳዲስ ነገሮች የተከሰቱትን ብዙ ነገሮች ይዘን ቀርበናል። አንገ ጥሙራ ኮፒ ከኛት ሙዋን ወሊን ቶርተኒፍ ገለቶማ ማነከነሙ ሰብስክራይብ እንጎን yote ሰብስክራይብ ጎቹዳን ማቲ አከታተን አብዲ ጉዳን ቀባ ኤጋ ዲማ ፊንቴክ ኢንቨስትመንት ቲ ወልቀበቴ አኩማ መንሱር ጀማል ፋ እረቲ ጥየፈቴ ወጀቻ ቱረ የሮ አማ ከነቴ አውንታ በርሲሳ ዮከን ሞገዛ ኢንተርሬሳ ዋሚል ካይ ፈካታ ከንማ ወልቀበቴ እግረኛ ሚዲያ ረቱ ወንቶታ ኢኒ ዱበቴ ቶኮ ቶኮ ደርብኔ ወሊን ላላ akkasumas ጋ ፕሮፋይሊ ኢሳረት ከነርጊታ ዋኤ ቢኔንሳ ከና ደኑን ኬሰን ፉላ ሚዲያ ሐዋሳ ከነረቲ ሃኒ ባርጃር ጀዳሙዳን ቤከመጋሩ መቃኒሳ አፋን ኦሮሞቲን ሃማጎታ ጀዳሙዳን kan beekamu kanadha yeroo hundumaa ga bineensi kun sodaa wanta jedhamu gonkumaa keessatti argattu bineensa gurguddaa leenca qeerransa osoo jedhin hunduma wajjiniin wal morkii yookaan immoo lola qabataanan hanga xumuraatti biraanafu isaantu abdii kuteellee biraa deemu malee akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan abdii kutee deemuun beekum egaa kanuma wal qabatee innis yeroo ammaa kanatti abbootii qabeenyaa investimentii gurguddaa irratti hirmaatanii fi akkasumas immoo namoota miidiyaa hawaasaa irratti ta'ee ministirii miidiyaa irratti dhiibbaa uuman artistoota jajjaboo karaa dogongoraa isaan jiran hunduma irratti dhiibbaa gochuudhaan biyaansi qarshii gara miiliyoona 20 siif laan osoo naan jedhanii dideetanan hanga dhumaatti poolisii wajjin ta'uudhaan hattoonni kun akka gara murtiitti dhiyaatanii hojjechaan jiras jechuudhaan dubbata. Wanti asirraa hubannu yoo jiraate dhugaan yeroo kamiyyuu nama ishee wajjin jiru akka wajjin taatudha. Kanuma wal qabatee immoo gurra guddatanii yeroo hundumaa soba moossaa jiraachuunis hin danda'amu. dhugaa xiqqoon dhuftee diiguu dandeessi. Kanaaf hundumti keessaniyyuu lafa jirtanitti dhugaa irratti xiyyeeffadhaa። እንግዲህ ለዚህ ቤት አዲስ ከሆናችሁ በአማርኛም እየሞከርን ነው አዳዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን። እናንተ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እኛን አበረታቱን። ከነትሲ ዲማ ሰማያዊ ፈረስ ዮካን ሞነ ሞተደኑ ፉንድረት ፊልሚ ባየ ጃላተሚ ፊልሚ ሰራዊት ፍቅሬ ከነረትስ ኤጋ አሁን ታወንቲ ረገ አከጅሩት ዱበተማ ጀራ ከንማ ወልቀባቴ ኤጋ ዱብቺ daran babal'achaa akka jirus sodaachisaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mana kana subscribe yoo gootan odeeffannoowwan haaraa yeroo yeroodhaan hin argattu. Hanga xumuraatti immoo nu waliin turuun dagatina. እንግዲህ ከዚህ በኋላ በአማርኛም በኦሮምኛም ሁሉንም ነገር አንድ ላይ መረጃዎችን እኛን የሚመለከተን ስለ ሀገራችን እንደዚሁም ዓለም ላይ ምን ተከሰተ በሚለው በየጊዜው አዳዲስ ነገሮችን ይዘን እንመጣለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።